Ou fou? Ou am kapè ansèm avèk ménage ou vin la ou vin kote pou ti pou sa ke depi ta lop gade moun remèm. Eske tèt ou pa bon? Wal di sa krive miye swa men. Mti fèm mkwaze, yo ti mte pi msot sa man se mkomanse balbwe, lapsou sa. Mkomanse depanse se go goute mak meta tep full tap mwen. Yaman se komanse sou koule, bak pou lap tire sou mwen. Se zi. Game nan chanje nan moun. Game change. Bon, ti petit lot bo a papa. Men la tout menaj de pou. Met fè men jou sou de. Menaj. Men jan fòm sa e la baz. Da ba rav nan menaj an konon men. Bal rive sou de. So avanse. Son nèg pa jom tande baz sembe. Wan chansou ba un gout do basi lantre nan kokoy. Ya. Se wè nan mou masara. Mwen pyon pre pou mwen la ri pou. Ki san ti bane sache? So mwen vle do, pa ganyen, mwen pa pre pou mwen fè pou. Eps. Bonsoir. En forme? Ya, ma femme? En fait, debi tan de an map gado la we. Pwen an bakay, se sa kem de pase kon kon la. Ba ko kompon sorti ya, non? Pale bi klem ka kompon. Ki so pa kon mwen sa mwen jen? Map gado, mwen men, mwen deplase vin koto. Ou serye men se? Ou fou? Ou am kapè ansèm avèk ménage ou vin la ou vin kote pou ti pou sa ke depi ta lop gade moun remèm. Eske tèt ou pa bon? Chéri, mba yon problem se menaj yo. Donc mwen men mwen vle mari yo. Ok? Donc pop yon avèm, pweske mwen bel nan la menaj pa miti lwa. Yo! Wabè jom la fòmi an? On ton jwet, ye gason.